tangad di ay. Ay, si ka nga talaga ubing ka, nakatabtabad ka nga talaga. Kaslakalakan ni amom nga awan ti karga ti ulo na. Amin lang agaraw mo, problema. Sayang ti kan kanam nga burdagol kan ta sidsidam nga karne. Pipiyapay nga ipakan ko ti aso. Taagsukat kayo, jay kanam ti aso ti kanam. Utak mo siguro kaslang utak ti ipis nga nabumbaan ti baygon niya. Dito nga balay agtrabaho ka. Tawan mo't nga ro ti iskoy lam. Apay anak katibak nang nga agtutugaw ka laang. Hala ine, igakit di agsagat tapos agluto ka. Tapos ang agsakdo. Tapos ang gumatang ti suka. Uy, padli niya nga tararamidam nita. Ang kalang chismoso Usyosero ka pa'y. Han, kas ano gamin kat nasabat ko dito yung ubing dita store nga dita. Tapos dinamag ko no apay nga ada black eye na kat. Medyo nga sumungpat jay ubing ay. Kas lang medyo mabutbutan sa tuwag tatal na. Idi ko nasabat ko dyan tina. Dinamag ko no ni nangyari jay ubing. Kuna nang nagsakano ti agdan. Kat siyempre, siya kat concern nakman atak kanal nga maungungtan tapos adapay ti black eye na. Umikakit din padlay ta ka makilalam dita. Problema ti pamilya dayta pakilalamam. Chismoso ka nga talaga ngay. Unti ko lang gamin padli. No adang iti mangyari dita ubing no kaspray gani nga mababuso. Di may sapay nga karakargo ti konsensya nga awan tinaramid ko. Mom ti ket ko sa wan. Hinta kitain. Hey, talaga awid manan. May manan ti madano lang dito balay. Tekas lang tekas tatal na. Very quiet dito. Ay, excuse man manang. Apay manong. Manang damagak man. Apay kas lang awan ti tao dito itata. Kas lang medyo natal na kat. Every time nga lumabasak dito yung kwarto nga dito, dito yung apartment nga dito, kat kanayon nga adati kas lang sang sangit nga ubing. Santo kanayon nga kas lang adati agpukpukaw nga burangan dito unag. Kung kunakano dyan tina nga bumakot nga baak, nga linmag to dyan tawa dyan ubing. Ngam amom very suspicious. Kung kunada nga, basta kas lang kung kunada nga nag-suicide. Kat intaray da di ospital tatay. Amom di bakit nga di nabayagan nga ka-apartmentan tayo. Ngam amom permi na unget. Narawat gamin ti karne kan taban ti baboy. Permi high blood kan high tempered. Basit lang nga banag kat ay na. Kas lang nga agrig-rig lang nga dragon. Kuna kanya na nga amom nga rod nga ti ubing kat nakukulit da kita. Puros ay ayam ti ada di panunot da. Imbaga kanya na ading adults tayo kat dapat sikat yung adjust jay ubing maawatam. Kuna kanya na. Anya ngay kat da tayo mati adati panunot na. Basta namin ado na makita ko nga ungungtan na jay ubing ibagbaga kanya na nga ay na. Kunam siguro nga pang disiplinam dayta. Ngamhan mo mapanpansin masaksak tamon jay ubing. Kunam lang nga pukaw-pukaw. Iso nga kuna kanya na ay na. No kasi nga guungot ka. Pumanaw ka. Santo kanto ag sublino kalmado kan. Kung hakpay kanya na isungarod nga na design ti biyag nga adati parintes. Dada tayo ti mang igayt kadagita uping. Maawatak man nga ado ti problema tayo ti biyag. Maminsan siguro di naglalaok ti ado di panunot mo problema kas kada noon niya nga problema kat dengayan mo madmadlaw di ungat mo kat maikukwam iji ubingan. Ay sige salamat ama nang ta. Adan sa mati number nga matawtawagan hotline tap na ma-report dagitoy panag-abuso nga dagitoy. Ayo. Dapat ko man nakialamakat baka napigilak pa ipiman nga nabiyag di ubing.